شخص است مشق پگوی روزی در نزد باغ استاد ابو عبدالله رودکی شهر دوشنبه ما آغاز نمودیم برنامه را با عکس گرفتن سلفی. چرا؟ زیرا امروز قهرمانی برنامه ما یک بانوی هنر است. بانو که گفتیم البته بدون تعجب گفته میتوانیم که بانوان عکس گرفتن در منظره های زیبا و خاصتا سلفی را خیلی دوست می‌دارند. دوستان عزیز و ارجمند، انا همین بانویی که امروز ما تصمیم گرفتیم که از روزش تاریخ برنامه یک روزی یک شخص معلومات دهیم، خجسته میرزووالی است. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این صبح با صفا ما آیسته سوی خانه قهرمانی برنامه میرویم. با ما باشید. این برنامه یک روزی یک شخص است. امروز ما از پایتخت جمهوری تاجیکستان برنامه را تهیه نموده پیشکش شمایان عزیز میگردانیم. با ما باشید. ما با سراغه قهرمانی برنامه امروزه خیلی نزدیک شدیم. با ما باشید. ما پیگیری می‌نماییم یک روزی خجسته رو. دوستان عزیز، نیوتن ما با نزدی بینوی خجسته میرزووالی حاضر شدیم و چون همیشگی ما باید تا برآمدن قهرمانی برنامه انتظار شویم که کی میبارد. پس از چند لحظه میبارد ما انتظار میشویم. دوستان عزیز، نیویتن قهرمانی ما از خانه بر اومدند و ما پیگیری میکنیم که با کجا میروند، امروز چی کار رو دارن. خجسته با کی زنگ زده ایستاده است؟ شاید یکون دوگانه‌هایش رو انتظار باشد. فهمو، یعنی خجسته انا همون لباس رو فراموش کرد و نفری که با میرزووالی انا همون لباس رو دسترس کرد. کی باشد اون نفر؟ بیننده عزیز، خیلی که خود شما آگاه گردیدید، امروز ما تصمیم گرفتیم که از حیاتی پسی پردگی خجسته میرزووالی تاریخ برنامه یک روزی یک شخص از شهر دوشنبه معلومات دهیم. با ما باشید. ما باز هم قهرمانی برنامه رو پیگیری میکنیم.
бинандои азизу арҷуманд, чӣ хеле ки худи шумо пай бурдед, қаҳрамони барномаи мо айни замон ба ана ҳамин бино ворид гарда. Инҷо биноҳо ки хеле зиёд аст, мо наметавонем, яъне имкони пайдо намудани қаҳрамони барномаро надорем. ба ҳар сурат дар берун интизор мешавем то баромадани Хучастаи Мирзовали. Бо мо бошед. Ин барномаи як рӯзи як шахс аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки худи шумо пай бурдед, ниҳоятан қаҳрамони мо баромад, вале бо дасти холӣ не. Дар даст чӣ гуна варақа дорад, мо муайян месозем ки чӣ гуна варақ аст, чӣ гуна коғаз аст. ба ҳар сурат пас чанд лаҳзаи дигар аз худаш пурсон мешавед. дӯстони азиз, ҳанӯзам мо дар роҳ ҳастем ва ҳанӯзам хуҷаста таваққуф намекунад. ҳанӯзам дар роҳ аст ва мо бошад аз қафои вай рафта истодаем ва то оне ки таваққуф мекунад, мо пайгирӣ менамоем ки чӣ корҳо дорад, чӣ нақшаҳо дорад. холоса имрӯз мо аз пайи хуҷаста ҳастем. имрӯз мо пеши худ мақсад гузоштем ки ҳаёти паси пардагии Хужастаи Мирзовалиро тариқи барномаи як рӯзи як шахс варақгардон намоем. бо мо бошед. дӯстони азиз, ниҳоятан хуҷаста таваққуф кард. хуб, ба ҷои навбати ҳозир шудани ихтараш куҷо рафта истодааст? инҷо куҷо бошад? азбаски инҷо пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, барои мо на он қадар ошно. ва ба ҳар сурат мо боз ҳам то баромадани қаҳрамони барномаи имрӯза интизор мешавем. қаҳрамони мо боз ҳам баромад ва умедвор ҳастам ки рӯзи худро боз ҳам идома медиҳад. боз чӣ нақшаҳо дорад, боз чӣ нақшаҳои дигар дорад, инро албатта гурӯҳи эҷоди як рӯзи як шахс бо маром пайгирӣ мекунанд. бо мо бошед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки худи шумо пай бурдед, хуҷаста ба шабакаи аввал ворид гардид. уман мақсади омадан ба ин макон дар чӣ бошад? бо кадом мақсад ҳозир шуд? шояд дар ягон барномаҳои шабакаи мазкур иштирок намудани бошад, ё шояд масъалаи дигар, ё шояд инҷо низ фаъолият мебарад. мо муайян месозем пас аз чанд лаҳзаи дигар. бо мо бошед. дӯстони азиз, Хужастаи Мирзовали аз шабакаи аввал низ баромад ва боз ҳам дар роҳ аст ва мо боз ҳам аз қафои ӯ рафта истодаем. бо мо бошед.
دوستان عزیز، چه خیلی که خود شما هم پای بردید خجسته از راه یک دخترک رو همراهی خود گرفت کی باشد وای؟ ما از خودش پرسان میشیم مگر البته که با ما میسر گردد پس از چند لحظه دیگر با ما باشه. دوستان عزیز، اونجا خجسته نقلیاتش رو من کرد و ایستا ما به نزدش میرویم و مقصد و هدف رو بیان میکنیم. رفتیم نمیدونم که چی میگوید. السلام علیکم. السلام شما هست؟ سلام علیکم. یک دقیقه ممکن نبود. تینجی سلام علیکم بوریگا. ما از شهر خوجان تلویزیونی تنیم امروز خواستیم یک از حال و احوال شما پرسان شویم که چه حال و احوال دارید. تشکر زیاد. معذرت که ما آگاه نساختیم شما رو. راستی نفهمیدم چیکار کردین شما. این برنامه است، برنامه یک روزی یک شخص. من با شما آشنا میشم، یعنی مقصد برنامه ما از یک روزی چهره های نمایان معلومات دادن که روزشون چگونه میگذرد. خب برای همینم یک چیز دیگر که ما از صبح بر وقت در نزد خانه شما بودیم. من برای اثبات گفته میتوانم که یک دخترک یک لباس برآورد. این رو هم هنوز ما در یاد داریم. و یک چیز دیگر که شما در شبکه اول با شبکه اول رفتید و من خلاصا امروز ما از خفای شما بودیم. بله. باز هم میخوایم از خفای شما باشیم. راستش در یک حالت شوکی نمیدونم چی بگم با شما. من از تلویزیون شما، من از این برنامه بخبر هستم. این چی برنامه راه و روش برنامه ما رو نمیدونین، مقصدی برنامه ما. نه اکنون با فکرم بعد از این کاری که شما کردید من حتما از این برنامه خبردار میشم. یک چیزی من از شما خواهش میکردم که شما آزاد باشید. بله. برنامه ما کلا آزاد است و چیزی دیگر که ما باز هم میخواهیم با شما باشیم تا شام. اگر زید نباشید البته. من زید نیستم. اول میخواستم یک بفهمم که در کجا شما بودید. من هیچ باورم نمیشود که از سحر تا حاضر شما. من اینقدر جا رفتم، شما قدر وقت داشتید از خفای من روید. ما آغاز کردیم از همون زمانی که شما از خانه برآمدید. خانه خودتون بود؟ بله. ما از اونجا تا به این لحظه از خفای شما بودیم. راستی در یک حالت هیجانی جا دارم. نمیدونم چی بگم با شما. امروز تمامی ساحه ها رشد کرده است. در این ردیف ما هم خواستیم یک چیزی دیگرگون باشد. نمیدونم که شما ما رو چگونه قبول میکنید. به هر صورت بسیار خوش میکردیم که امروز ما توانسته باشیم از یک روز شما معلومات دیم. حتما من زید نیستم در این خیل. این یکی از فکرهای نو است در ساحه برنامه‌های تلویزیونی. من برای شما موفقیت خواهم. تشکر زیاد. لیکن در حقیقت مرا در حیرت آوردید. در یک حالت شوکی گرفتار هستم. سلامت. همون دخترکی که از راه گرفتید از همراهتان اگر من اشتباه نکنم. بله. ما هم میتوانیم همراه شما باشیم. بله میتوانید. پرسته از این دخترم در حالت شوکی است. فهمونید که چی میگن. بله روزی هستند ولی چهرهشون رو خوب میشد که نگیریم. لیکن برای ادامه برنامه خودی شما هم زید نیستید. نه من زید نیستم. من میخواستم نزدیکتر با شما شناس شوم با برنامه شما. بله. ما خلاصا باز شما هستیم تو. نام برنامه تان نام برنامه یک روز یک شخص است. امروز یک روزی خجسته. تشکر زیاد. سلام علیکم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، نهایتاً خجسته اگرچه در هیجان باشد هم اگرچه بابت برنامه ما فکر کرده است که چگونه برنامه و به هر صورت او رازگی خیش رو بیان کرد. با ما باشه. خیلی که خودی شما واقف کردید امروز برای ما میسر گردید که
Хучастаи Мирзовалиро мо ташвиш дидем тариқи барномаи як рӯзи як шахс. Ман бордигари сори сипос ба меравам ба он хотире ки шумо зиддият баён накардед ва имрӯз умедвор ҳастам ки тариқи айнан ана ҳамин барнома аз ҳаёти паси пардагии шумо мухлисон, ҳаводорон ва хосатан ононе ки шуморо мешиносанд маълумот пайдо менамоянд. Ташаккури зиёд. Хуш омадед ба пойтахт. Ташаккур. Саломат бошед. Хуб. Каме мешуд, хубтар мешуд ки агар шумо каме бошад аз худ маълумот медодед. Номи шумо чист? Номи барномаатонро хай фаҳмидам. Як рӯзи як шахс. ҳатман ин бегоҳ меравам, тамошо мекунам. номатон? Номи ман Маҳмуд. бинандрои азизу арҷуманд, дар таърихи барнома бори нахуст аст ки шиносоии ровии барнома бо қаҳрамони барнома хуб боки нест. Ман Маҳмудхон ҳастам аз шаҳри Хуҷанд, корманди телевизиони танин ва наворбардори мебошад Манучер Бахтиёрзода ва имрӯз то шом мо бо шумо ҳастем. Аниқтараш дар тараддуди ташвиш додани шумо ҳастем. Ягон ташвиш надодаед. Мо халқи тоҷик халқи меҳмондӯстдор ҳастем. бозам як бори дигар хуш омадед ба ватанои мо. Бисёр сипос ва хушбахтона аллакай соли сеюм аст ки барномаи мо идома дорад ва мо то имрӯз чандин ҳамкасбони шуморо аз рӯзашон айнан тариқи ҳамин барнома маълумот додем ва имрӯз чӣ хеле ки дар боло қайд кардам барои мо муяссар гардед ки аз рӯзи шумо маълумот диҳем. Ташаккури зиёд. Ман рости ҳозир ба хонаи Мадина рафта истодам, барои ки мо бояд дар як чорабиниро тамринаш бояд равем. Хуб, кадом Мадина? Мадина Ақназарова. Ин дӯсти ман аст, яке аз чеҳраҳои нав, ҳунарманди хуб аст, садои хубам дорад. Шумо ку маро пешакӣ нагуфтед ки мисол шумо навор мегиред. Шояд мумкин бошад ки ман ба Мадина гӯям. ҳадди ақал Мадинаро огоҳ созем. Бале, огоҳ созам ки ам мисли ман дар ҳаяҷон нағалтаду шокӣ нашавад. Фаҳмо, бемалол. Иҷоза бошад. Иҷозат. Ташаккури зиёд. хуб бинандаои азизу арҷуманд, мо боз ҳам дар роҳ ҳастем. чӣ хеле ки худи шумо пай бурдед, мо ҳамроҳи хуҷаста ҳамкасби анамин бонуро пешвоз гирифтем ва ман ӯҳдадор ҳастам, вазифадор ҳастам то пурсон шавам ки айни замон мо ба куҷо рафтанӣ ҳастем, умуман чӣ нақшаҳо дорад? Бале, айни замон мо ба толори филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф ҷурайт медароем. Чунон ки мо рӯзои наздик як чорабинӣ дорем. Мо бояд имрӯз ҳамон чорабиниро рафта дар ин ҷо тамрин кунем. Барои ҳамин бо Мадина ба ҳамон ҷо рафта истодаем ва бо шумо ҳамчунин. Хуб, ташаккур. Ман то ҷои иттилоъ пайдо намудам, шумо дар чанд ҷойҳо кор мекунед, ҳамин тавр? Бале, ҳамакора ҳастам, ҳамакасба ҳастам. Ман дар Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси омӯзгор кор мекунам, фаъолият мекунам. 2 шогирд дорам. Дарс дар жанри вокал, опера медиҳам. Ва ҳамчунин дар оркестри президентии симфонӣ кор мекунам, ҳам дар театри академии театри опера ва балет фаъолият мекунам. Тақсимоти вақт душвор нест? Душвор аст, вале аз сабаби он ки ман касби худро дӯст медорам, барои ман ягон душворӣ нест. Ман фикр мекунам ҳар як инсон вақте ки шефтаву шайдои кори худ аст, барои ӯ бояд мушкилӣ пайдо нашавад. Дар баробари ин қадар мушкилиҳо, дар баробари ин қадар гӯем серкориву серташвишиву сертараддудӣ, боз баъзан маврид мисли мо инсонҳое пайдо мешаванд ки беҳтарин аст. Ама шумо меҳмон ҳастед, нури дида тоҷи сар. Хуб, ташаккур. Ман як чизро қайд кардани ҳастам ки умуман дар таърихи барнома шумо аввалин қаҳрамоне ҳастед ки хосатан дар жанри опера фаъолият мебуред. Умуман интихоби айнан ана ҳамин жанр чӣ гуна сурат гирифт? Зеро то ҷои ман иттилоъ дорам, имрӯз хосатан дар Тоҷикистони мо чандин жанрҳо фаъолият мебаранд. Ба мисоли шашмақом, эстрада, намедонам, ҷаз ҳам бошад. Ва ба ҳар сурат интихоби айнан ана ҳамин опера чӣ гуна сурат гирифт? Ки тавсия дод? Тавсия аввало аз тарафи падарам буд, вале ман худамам меҳри беандоза доштам, чунон ки ман дар мактаби мусиқӣ таҳсил кардам, дар бахши скрипка ва хело аз мусиқии классикӣ кайфият мебурдам. дӯст медоштам мусиқии классикиро.
برای همین عین حال من سرورنده اپرا هستم و همچنین زیادتر دوستداری من نسبت این ژانر وقتی که من به دولت ایتالیا رفتم برای تحصیل در آنجا زیادتر شد، چون که من از صنعت و از فرهنگ بلند این ژانر خبردار شدم و برای من باعث فخر است و میخواهم زیادتر شاگردان رو تربیت کنم، درس بیاموزم. نسبت رشدی عیناً همین ژانر در تاجیکستان عزیزی ما چه گفته میتواند؟ رشدی نه اونقدر زیاد هستند. بله نه اونقدر زیاد هستند. برای من اول گفتنی هستم که برای اون که ژانر اپرا رو درک کنی و گوش کنی باید آدم جهان بینی وسیع داشته باشد، مفکوره با قوت داشته باشد و من فکر میکنم سال تا سال رشد یافته ایستاده است و ما در روزهای نزدیک و فکرم موفق میشویم. نصیب. دوستان عزیز، من گمان میکنم که شما نوارهای نوبتی برنامه ما رو انتظار هستید با مقصدی که از یک روزی خوجستای میرزووالی با پررگی معلومات گیرید. اما افسوسی به حد که از سبب یک باره پیدا گردیدن کاری شخصی خوجستای میرزووالی و از ما خیلی و خیلی خواهش کرد که ما با برنامه حضور انجام بخشیم و از ما خیلی و خیلی عذرخواهی کرد. از همین خاطر ما هم چیزی گفتن نتوانستیم. و من میدونم میفهمیم که ما نتوانستیم از یک روزی او تاریخ برنامه مذکور معلوماتی پررگی دیم. و من این در تاریخ برنامه هم باری نخست است که قهرمان برنامه ما از سبب پیدا گردیدن کاری شخصیش از نزد ما رفت. امیدوار هستیم که من بعد ما میتوانیم طریق ثبت گردیدن دیگر برنامه‌های تلویزیونی با او باز هم صحبت شویم و از کار و فعالیتش معلوماتی پرراتر گیریم. بینندگان عزیز و ارجمند، گروه ایجادی برنامه یک روزی یک شخص باز هم از ما تلاش می‌ورزد که از روزی آنهایی که پیش از همه شما دوستشون می‌دارید و مخلصشون هستید، ما باز هم از روزشون تاریخ برنامه مذکور معلوماتی پرراتر دیم. ما بار دیگر در فرجام برنامه از هر یکی شما عزیز عذرخواهی میکنیم که بله واقعا هم برای ما میسر نگردید که امروز از یک روزی خوجستای میرزووالی با پررگی تاریخ برنامه مذکور به همه شما عزیز معلومات دیم. ولی من بعد ما باز هم کوشش میکنیم که دایره فعالیت خویش رو باز هم وسیع‌تر گردونیم و تا توانسته باشیم از روزی آنهایی که پیش از همه شما مخلصشون هستید، پیش از همه روزی آنها برای شما شوق‌آور است، ما از یک روزشون معلومات داده باشیم. باقی در فرجام به همه شما تنسیتی، خانوادگی، نیکنامی، سربلندی، پیروزی و کامیابی و ظفرمندی رو خواهان هستیم و تا اینجا با شما بودیم. منوچهر بختیارزاده و من چون همیشگی محمود خان احروری.